bu tarıhtın manisi emnede? Biz akırkı 70 yıl abdan urunup tiyaka çaypalıp anan ıntımağımı sıldırap ketti de sebebi biröö bolsa batışçıl, biröö bolsa orusçul, biröö bolsa arapçıl, biröö bolsa demokrat, biröö bolsa partakrat, biröö bolsa baptist, munis, İslam dininde dağı vahabi, salafist bolup bölünüp ketти. Bizde 6 partiyanın ökülleri Jogorku Kеңеште oturat. Kantı ıntımaka geliriz. Eğer de astığızda uşunday kıyın doğru gütüp tursağını açık ele aytış gerek hazır. Rusya menen Ukrayna soğuşu basаңdaba kayta güçü atpay bu. Bu emne gap gelet? Bu kim bilet emne gap gelerin? Oşon üçün biz ынтымакты bekemdeşibиz gerek. Janagындай bölünüp ıdırap ketken koomdu kantı ынтымакка geleriz? Bir de jol var. Kim bolbosun oşolordun baarını alsak. Kırgızdın ulu bayırkı Putin aytkan tarıhыбыздан öýde bola albayбыз. Biz oşo tarıhka baş ийişibиz gerek. Oşo tarıhты tuu kılıp kötörüşübüz gerek. Oşo tuunun astına barıp birigişibиz gerek. Birinci oşonu taany. Anan keyin demokrat bolorsunmu, partakrat bolorsunmu, al ekinci, üçüncü, төртүнчү masele. Biz uşuga gelmeyince biz kıyınçılıkты жеңе албайбыз. Biz aldığa jol tapпайбыз. Bu açık çındık. Bir çeti bu sıymık bizim babalarımız menen. Dünya yüzü suktanyp atat. Dünya arkeologları aytıp atat aylanayın. Bu emne bolgan el? Uşunda estilikleri jaratkan 50.000 yıl murda yıldızlardı bilgen. Hazır bizdin zamandaşlarımыздın 95% yıldızlardı tanıbayt. Asman menen işi yok. Asmandı karabayt, aydı karabayt. Men kıyımın, men mına Evropanın mizamların bilem, bilimin bilem, okuwum savattu. Görse tereң köp nerse var eken de bizdin babalarыбыз ilgeriyle bilip oşonu turmuştu жеңилдетүү maksatında, kıyınçılıkları жеңүү maksatında bilip paydalanıp gelgeni biz hazır düşünüp atabız. Ay, mындан ары кыргыз эли эмне кылыш керек? Кандай багытта кетсек болот? Ekonomika bagытында elibizde göy yok. Bunu açık aytış gerek. Sebebi bizdin babalarыбыз dünya ellerinin aldında yürüp bizge keremet beyiştin töründe meken kaltırgan eken. Yakutiyada bizde toң yok, su yok. Turkmeniyada bizde çöl yok. Misali ulan ele Akyan deniz kaptap gelgende görünüş yok bizde. Bizde büt mümkünçülük var. Bizim ne için aldığa jol alбай жатабыз? Biz özübüzdü taanыбай. Bir turup Şvitsariya bolgubuz kelet, kıyaldanıp anan Tursiya bolgubuz kelet, Malazya bolgubuz kelet, Kırgız bolgubuz kelbeyt da. Biz Kırgız bolganda gana aldığa jol tababız. Kırgız degen, bu Kırgız boluu degen düşünüp. Bu öte tereң düşünüp. Biz hazır Kırgız degen sözdün kıy degen tamgasına tatıbay kaldık. Oşo geyişti. Tarıhыбызды bilbeybiz, sanjırabızды bilbeybiz. Babalardın ululuğun, tajribanın, akılın, nasatın biz gereği yok degen sayasat kılıp atabız. Kantip biz anan gelecekке jol tababız. Elibizde bir ulu söz var. Arbak razı olbayın, tilin işi olbaydı dedi. Biz 30 yıl boyu arbaklarыбызды razı kılbay kelatabız. Mekenibizdi kemittik, tilibizdi bağlabayбыз, unutup atabız. Salt, nark, adep bunun barın gereği yok. Bizden bunu internet imlerini görsetöt, jarnar imlerini görsetöt, batış imlerini taňylayt, biz çıkış imlerini taňylayt. Oşonu görüp, oşo menen suktanıp, özübüz kim bolgonbuz, babalarыбыз kim bolgon? Bunu biz unutup koyduk. Bizden babalarыбыз ilgili aytkan eken. Mizam göbögen sayın turmuşuňar buzulat dep aytkan eken. Adamça yaşabasaňar turmuşuňar tozokka aylanat dep aytkan eken. Bizden babalarыбыз ilgeri aytıptır. Ataandaşu imansızlıktın birinci belgisi ataandaşu irigişүү деген. Mına partiya sisteması oşol ataandaşu menen irigişүүnün kinti bolup atat da. Mına görüňürmü? Bizdin babalarыбыздын akılı menen yaşarsak biz aytışыбыз керек эле. Kırgızga jakpayt. Ataandaşkan jakpayt. Irigişi wer ölet deyt. Kimdin kapçığı kalın, kimdin koldoочусу güçlü. Bu jürüp oturup 30 yılda uşul abalga alып geldi de. Demek mından öýde götörülüşübüz gerek. Kaka götörülüşübüz gerek. Babalardın tajribası, babalardın nasatı, babalardın ülgüsü, kerezi, babalardın bizge kaltırgan ulu murası. Mına
Бұл түбөлүк кыргызды 150 миң жыл сактап келген салттуу билим, касиет. Эмне үчүн биз аны четке кагабыз? Биз кимбиз дегиле өзүбүз. Мына Союз ыдырап кетти. Маркс, Ленинин окууларынан Аристотель, Спиноза, анан кийин талай-талай алымдар. Туура, алар кыйын алымдар. Бирок биздин өзүбүздүн бабаларыбыз алардан кем болгон эмести. Керек болсо алардан улуу болгон. Мисалы, Манас бабабыздын ысмы канча жерге коюлду? Непал, Индия, Батыш Кытай, Кавказ, Орто Азия, Алтай. Дүйнөлүк диндердин пайгамбарларынын ысмы мынча жерге коюлган жок. Мынага эмне жыйынтык чыгарбайбыз? Манас бабабыздын улуулугу, а кишинин айкөлдүгү эмне үчүн бизге үлгү болбойт? Эмне үчүн биз сөзсүз ушу батыш цивилизациянын канализациясына кошулушубуз керек? Кошулганыбызды бүгүн көрүп отурабыз. Эмне терс көрүнүштөр? Мына коррупция. Коррупция деген бул уурулук да. Бул уурулук. Муну коррупция деп абдан мындай жымсалдатып айтат экен да тигил элдер. Бизде бул уурулук. Элдин ырыскысына колун салган адам. Муну биз коррупция дебей, муну кылмыштуулук деп айтышыбыз керек. Болгондо да кечиримсиз өзүн элден өйдө койгон президенттер, сот, прокурорлор, мен кыргыз элинен өйдөмүн. Мен керек болсо колумду казнага сала берем деген саясат жоопко тартылбайт. Мына ошонун кесепети менен бүгүн 1,5 миллион мекендештерибиз сыртта жүрөт да, ошо турмуштун айына.